U priči koja slijedi, unatoč namjeri da budem samo narator, igrom sam slučaja i ja dobila važnu ulogu. Postala sam prvi put u životu kuma broda. Kumče mi je do duše malo, ali čast je velika. Brod je nastao i rastao do dužine 1,35 m na jednom stolnom škveru. No iako već slutite da je riječ o maketi, ova je, uz blagoslov kume Franke, na Mateuški i porinuta. Na navozu stolnoga škvera s adresom prizemnoga stana na Splitskoj Visokoj trenutno je Santa Marija. Jedini meštar Tonči je njegovan, a njeguje sad vitlo za sidro. Pepav je to posao, pogotovo ako kao ovaj modelar od prve omčice do zadnje koloturnika sve izrađujete sami. Ja idem obično šta više modela i stvari koje su onda bile na brodu, od bačava za vodu, kutlača za grabit vodu, vesala i tako dalje. Na nekim brodovima, rekao sam i kakune sam radio na vratima, kvake i tako dalje, sve od mesinga. To je sve minijaturno, negdje do 0,5 mm debljine profila toga mesinga. Oči su vam onda dobre, jel? Pa još uvijek jesu ovako uzdočani. I živci? 3,6. A živaca trebate imati i strpljenja normalno. Ali šta je najbitnije tu? Volja. Volja vas vuče i onda više otvrnete živce, normalno dobijete. Ne može vas ništa iritirati da vi ne završite ono što ste zamislili u svojoj glavi. I završio je tako Tonči više od 300 brodova, a bilo ih je malih što stali su u pola bademove ljuske do modela švedskog ratnog broda Vase od čak 5,5 metara. 100 sati rada, 1000 detalja, a sve za brod koji će ploviti samo do police. Ili pak i neće sve stati na tome, jer sad dolazimo do nje, Dubrovačke Nave, junakinje ove priče. 400 sati rada, samo konopa gotovo 200 metara, a sva je od punog drva, kempasa, bukovine, mahagonija i oraha. Mala replika velike nave spremna je za plovidbu, i to pravu. Tako ju je Tonči njegovan i gradio, da je jednom i porine. Do sada neviđeno, jer ove sitne aktivnosti naših dragih susjeda, građana koje su skrivene u domovima, evo prvi put se vide ovako, nešto prelijepo. Stvarno izvanredno. Brod je veličanstven. Veličanstven je brod, nešto što eto, naša daleka povijest je imala, a mi sad vidimo u malim izdanjima. Za svečano porinuće izabrana je Mateuška. Već je jednom njegovan pokušao porinuti maketu, onu švedskog Vase, no bila je to tako vjerna replika da je umalo potonula već pri prvom susretu s morem, baš poput originala. Ovaj je brod zato prvo probao plovnost u Tončevoj kadi. Ovo je Dubrovačka Nava, 1500 neke godine, koja je plovila za vrijeme Dubrovačke republike, trgovački brod, i obavljala je promet tamo već po Sredozemlju, a ova velika nava, one su bile poznate zato što su išli do Argentine, znači išli su preko Atlantika. Dug je u naravi negdje 60 metara puta 18 širine i visine 38 metara. Ovaj model napravljen je 1:60, inače nacrti su 1:70, ja sam ga malo uveća, jer se malo veći modeli sviđaju, tako da je malo veći dimenzija, i dobili smo na stabilitetu broda. Dobio je brod i kumu, nepripremljenu, ali koja voli izazove. Plovi sretno, morima, kadama. I Sveti je Vlaho sada spreman za prvu plovidbu. 15,5 kilograma očito je Tonči dobro rasporedio. Odlično. Nava je navalila na valiče. Malobrojna, ali probrana publika trese se od uzbuđenja. Moje 43 godine u brodogradnji samo ću vam pokazati, evo, vidite. Jer to doživjeti, nešto napraviti, poriniti, brod je živo piće. Ne kažu za ništa Englezi, ship is she, dakle ona. A ona je znači žena. I ono što ja uvijek govorim, more može što nitko ne može, a žena može što more ne može. Zato gospođa Nava i plovi. Velika je išla do Argentine, ova mala tek nekoliko metara od kraja. No i ovo je bila plovidba za pamćenje, jer otisnuvši se s postolja, Sveti je Vlaho od makete postao pravi brod.